Dragi prijatelji, danas je petak, 23.9.2016. godine. Tema je samo obračun. Kampanja je u punom jeku i ovo je prilika da oni koji su na vlasti polože račun građanima Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou i naravno da im prezentiraju šta oni to planiraju raditi u naredni mandatni period od 4 godine. Postavlja se pitanje da li smo mi uopšte ikad u praksi pokušali da sami sa sobom razgovaramo i obračunamo se i da vidimo gdje smo i šta smo. Koliko to uopšte često činimo, čini mi se da bi svi oni koji se bave javnim životom i politikom, da ne kažem, mnogo drugačije razmišljali, mnogo drugačiji odnos prema građanima Bosne i Hercegovine imali. Svaki pametan čovjek treba da se stalno preispituje šta je uradio i šta planira uraditi. Mnogi bi sebi uzeli za cilj da samo rade ono što misle da je dobro za njih na ovom svijetu, zapostavljajući tako sve ono što je oko njih. Mislim da je vrijeme da prije svega dobri ljudi da se natječu u raznovrsnim dobrim djelima i učinjenom dobra, da se identificiraju sa istinom i pravdom, jer na taj način se zapravo gradi jedan pozitivan ambijent, pozitivan način razmišljanja. Posljedno pitanje da li smo mi spremni i da li smo sebe sami uhvatili da negativno razmišljamo. Vjerujem da jesmo svi, ali moramo se boriti sami sa sobom na način da zapravo promoviramo dobro, da se identifikujemo sa istinom i da se zalažemo za činjenje dobrih dijela, dobro drugim ljudima. Zato gledajmo pozitivno, jer ponajteže je gledati istinu u oči i priznati sam sebi koliko smo možda loši ljudi, da tako kažem, sa svojim propustima, nedaćama, negativnim osobinama i tako dalje. A da se ne zavaravamo sa lažnim nadama, da sami sebi ne uljepšavamo svoje mahane i prikazujući i dobrim i tako dalje. Zbog toga su ljudi skloni da vrlo često istražuju tuđe živote, što je još najgore, i tuđe namjere, pokušavaju da prozru u način razmišljanja drugih ljudi, tako da pomislimo da je sve oko nas loše, a samo smo mi dobri, navodno. Tako razmišlja negativan čovjek, a borimo se da ne budemo negativni ljudi, nego naprotiv da razmišljamo pozitivno i da između svih mahana drugih ljudi nađemo bar jednu dobru i pozitivnu stvar i da je istaknemo, da kažemo da je to dobar čovjek, da je važan čovjek, da je čovjek za kojeg se vrijedi boriti. Na taj način ćemo zapravo praviti jedan pozitivan ambijent u ukupnom stanju oko nas, jer mnogo je crnila, sivila oko nas, mnogo je crne hronike, mnogo je zapravo onoga što mi ne bismo željeli uopće da bude, a sami sebi pravimo takav ambijent. Zato mijenjajmo svoj svijet, svoj način razmišljanja, svoje navike i ponašajmo se pozitivno, ali što je najvažnije, govorimo pozitivno, jer na taj način ćemo zapravo imati pozitivan ambijent. To je ključ uspjeha. U pozitivnom ambijentu ljudi se ne bave sobom, nego se bave rješavanjem problema, a nema zajednice bez problema. Zato razmišljajmo pozitivno, zato bavimo se problemima, bavimo se sami sobom, jer na taj način ćemo zapravo imati jedan vrlo pozitivan ambijent oko sebe i na taj način ćemo imati jedno sretnije i zadovoljnije društvo. Na taj način ćemo i ekonomski jačati, na taj način ćemo sačuvati svoju porodicu, svoju zajednicu i naravno svoju državu Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na atake koji su aktuelni i u ovo vrijeme. Mi ćemo svoju zemlju odbraniti, mi ćemo svoje društvo odbraniti i mi ćemo, ako Bog da, boriti se za sretniju i ljepšu zajednicu u Bosni i Hercegovini, da sve one koji je prihvataju kao svoju vrijeme, kao što rekao, izborni kampanje, ljudi svašta obećavaju, ljudi svašta pričaju. Oni koji nemaju programska opredeljenja, koji nemaju strategiju šta bi to oni radili u naredne 4 godine, oni se bave drugim političkim opcijama, drugim političkim faktorima, pa čak i drugim ličnostima u drugim političkim opcijama. Takve potpuno treba odbaciti kao neozbiljne, a baviti se zapravo nadmetanjem između onih ozbiljnih političkih opcija koje nude programe i nude bolja rješenja za našu zajednicu, da nam zajednica bude sretnija, razvijenija i u svakom slučaju da bude prihvatljivija i svrsishodnija za sve nas. Zato
samo obračunavanje je put jačanja, upotpunjivanja i uljepšavanja duhovnog stanja ne samo pojedinca nego i zajednice. Obračunavajmo se sami sa sobom da se ne bi drugi s nama obračunavali, jer je to put ka sretnoj budućnosti. Zato obogaćujemo naš život dobrim djelima, jer to će biti stvaranje jedne, odnosno izgradnja jedne sretnije zajednice. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.